That is not a church, that is a shrine. You are not a preacher. You are a witch doctor. You are an astrologer, a palm reader. You are a fetish. I said you are a fetish. I come here and I'm going to use the opportunity as a gatekeeper of this nation and as, you know, a Tiafo mama kwa ba Xposed GH so nana yeboa na mene wo edinshi na anim se me ba me de asem ana enam na onim se nanse mu Abosom trende ama ka ne se Christopher bebre ebu efu ebi edwa enam ne nsem bi e okekan na afen so na warin nsem a ode betu dwa se ogina pop ebi ka so ogina pop so e kan nsem we fa ne yire hu anase na warin nsem de tu dwa ma obi akwan so obi anfa na ntumbi no eye bano Christianity e wo Ghana hanum si anase Christopher mu go anum na bebre na abuofu eye anamontu a Abosom etuye na eneden so no eye Sofo Reverend Kofi Oduro enso de nsem bia betuja a ne bu efuye papa na ne nsem kire mu no o kire se ye wo nkwasiafo asofo bi e wo Ghana hanum si sanso na ye wo nkwasiafo asori e wo Ghana hanum si eye nso bebre no si de bi ono ka but eye bi mu njindi afa na bi mu ehu na sa ensem we ya asofo otimi begina pulpit so kan eye chiwade e o pulpit ni so na o kire mu a eye sa asofo ana se Sofo Abosom no onyanya minipa na momo no oye okonfo because untimi emfa waware se mana Sofo untimi begina eye pulpit so nkase ma family rechi eni oba foforo akowo like sa asem na efi na no ba e wo pulpit ni so no eye chiwade a jese eye tan ma Christosum kra enye fe Bible say yen hwe chiwade e wo kronkron bia no jese nyoma bi koso e wo pulpit ni so ana say bebi e won say nkeko bebi anyame mba hie mu amobɔ ma pesi papa bi no e wona bonsam so e betoto ni ko bi na jese Abosom ye ka asofo ana Ghana asofo a onka ho bi adofo mi mpese be say mabɔ trim ana say my bostrim kana me kan sem dia hye obeya no ana say yen kohwe video na ye Sofo Oduro edibetu dwa. So many things going on in the body of Christ right now that immediately requires a sharp rebuke. And yes, sir, the people will feel it's normal. It's not normal. Number one, a preacher cannot marry two women. Let this nonsense that have come into the body of Christ and the madness that have come into the body of Christ, for the preacher to stand in the pulpit and say that I have made a baby out of wedlock, what kind of nonsense is that? I'm telling you, that is not a church, that is a shrine. You are not a preacher, you are a witch doctor. You are an astrologer, a palm reader. You are a fetish. I said you are a fetish. I come here and I'm going to use the opportunity as a gatekeeper of this nation and as, you know, a person having the mandate of corruption to tell you you have no mandate on the pulpit. Any man who has made babies with more than one woman whilst you are still in this, you are already disqualified. You are on your way to hell. Number two, when the preacher stands in the pulpit to divorce a woman, that is disrespect to the Holy Spirit and to womanhood. Wapano ukoji ni free ne maanje ne papanje u nidi senya minipa, you will go back to family and go and present oneself, because these imposters charlatans who are wearing wolves, heart of wolves. Yes, so I'm a banana.
asi adwuma na mote wo memu na mudi munyanya wo bia ntimi enka de mo esa meka cho se Kwasia Sofo wo Ghana ha ena Kwasia nsore enso wo Ghana ha. And the point is, the reason why we cannot rebuke them is because our laws and the people that manage do not have the moral right whatsoever to rebuke anybody, because they are also in that madness also. And therefore, you know, when the blind leads the blind, they all fall into a ditch. The day who are sorry more na Sofo no etimi boy dwaman fa Sofo ma menachi. And boldly tell you that I'm telling you the word of God, you are in the lion's den. And church money be to me the work or say, yeah. And I am talking to you about the dogs of Ghana. There are dogs. And children papa say Nadia wombe timi akabia chire nyamemba Kwasia adwuma no anu omugusu ye womo de yesikadie adwaman. And they see the people of God as prayed when they are praying on God's people. Me bahasa me be penkwaje mama se me be jimi e ka adwaman some funi se muna. I will not come here. The last person I'm a person in the boy adwaman is somebody in this caller. Hear the eye. Rituals have come to church. Rituals. Did we come to celebrate a man or worship a man? This is why we have turned so many men and women of God into demigods, and we worship them. And then people will know they are very damaging. Then you remember me, yen why you're sorry and yet in Kwasia and sorry no. Yen the piani akura. Nipai yakura di. And this is why we don't see the glory of God. Man of God, the total core of this problem is because Christ is not. When you actually na wo bi nso na make us subscribe, like na share video no ma do phone so ensa enkabi na me ho anum se nya me nkonda me ho anum me wo eye me nua be ma odifo nyame nsa wo no so eye prophet Bosheba na mpese dia Sofo do di betu dwa anase de we a asem ode na no betum bi no me busa ne se ne kwan so anase enye ne kwan so ka me ho ne ma Bosheba akwaba prophet ma akwa the best post yeah. Bibia boko de. Elwada do no mpa boy ho tentisa Bible no. E de radia se. Na Xposed phone so ehun adin. Na den so mse video no ahwe bi. No kwasem. Na wotie mu nsem so. Den na beka fa wo. No kwasem ni in fact Sofo Kofi Oduro akasa. Me kura me de ne car Range Rover baako. O de ne car Range Rover. E wo den like nsa. Asam na wa beka na akasa no. Se de ye o da na se. Mani agi ankasa. Woni agi ho. No kwasem because anka papa no de oye no. Omanya nko osai nyame adwuma no. Nka osai na se wasai no. Like enna some papa me papa Kofi Oduro abeka santi no. Me kra makoma to because o se dana ye be interview no me kasa yi pa. Ese de we na papa na ye no wasai nyame adwuma. But se Sofo panyini kase bi te se Sofo Oduro ti ma be kasa asem we pa kira o man Ghana. In fact, I already share no. Maybe a would be a nyame shira no. Me se me de ne car Range Rover baako. O de Sofo Oduro car Range Rover. No kwasa mpa na me ka shira no. In fact, make sure say ni sabe car Range Rover. No, in fact, no kwasa na me ka shira me se me de ne ka. Me na me se me de ne ka. Na me bisa se mo me hwe unse. Bible aka se mi se o se yenjai ma ne nyina anye den. Yenyimbom o ka se eye kwani bi kogu aba na okoda ye no. Obonefo na na se nipa bonefo no so de ne de be den. Ebe frafrai. Okay. Na okonyame no se yenja ni na ne de enyimbom na se twabre ni du a no ankasa be den. Ebe yi ni die efri mu. Paul so ka se mi se o se obi bonyame din. Okay.
edi aka asema na obo nyame de preaching no so fi nyame mfi nyame yenja no so fa so isu nyame adwuma o isu nyame din no yenja no ana so isu Kristo din di dwuma no yenja na den na beka because kam hu ni say nkai bi anka so fu dun kan di anka onja na men ka bi ana so men fa na no to say asem because emre no so anyame ankasa ebe yi ni de e wo mana hu ni sa on say nipa na ye wo wiase na nyame sum na yeso so what I say ena erade se yemani nyina mom na twabere no du no be hu do ne die wo dua na ankasa na esi wono no dua na esi wono dua na nye dua papa otima sepa dua na abefre ade na abefre mu ye hu dia abefre mu de ye papa na ye nye papa nti asem na ye papa Kofi Oduro kan in fact we big Ghana for gym minim se woni pa bia wo tie Xposed GH and na day no in fact papa Kofi Oduro wakan nyame so asampa kire o man we se nyese na adwe no de kasa you we eya asem efre Awurade anum pa na Awurade de aman no se wonka because the enti ameka sa ne se the way na papa ni di kan ba be ye ne o man ne nyina nim obegina o man anim abeka se me makofa oba utimi ye pa makofa oba bini na wo me yiri hu ye ni wadwa nti in the name of akwara na me na wo nti no me yiri adwanto okọ ha wo sasofo panyini obetima ba begina edom anim enye anso ha wo sa de camera si wanim sei asa ka ma o man kan na ni nyina obi ate se ni sei fa na kote sa asem ni bi onsuan bible kiraboso onsuan bible kiraboso modidi wi anu wada kiraboso didi wi anu wada kiraboso me say kiraboso didi wi anu wada kiraboso mo yo bi odidi wi anu wada kiraboso nya sofo do be ka cha sa kiraboso ye sofo bia oboa say ni pano dada kiraboso nya sofo nyame mfra ne bia nyame mfra ne bia na nyankopon be ekom ne de no kom di kiraboso ekom de no kiraboso be so no woni sika politicians now was campaign during 2021 me de papa say ye papa Kofi Oduro adina no to sa asem wiem because Ghana has of no ebi ntimi sore meka okay bi o sometimes when say ye ka no kora na wan bia beka say ye attack ni pa no by me ni kiraboso bia ni problem me ni kiraboso ni but say ube ba nyame dwuma odi nyame dwuma ni betutwiri from there and the yen tiase da because enu mu ne ye wo ya to ye enu mu na ye te enu mu na ya tana besese miri nti se wo papa ja wa japade e da ho na obi be fa sa japade na ye ne basa no wo betre ase sa wo machine si egu dem ho bebrebe ene ne ma wo dem ha ya ma se na mo si aye dem maka mai na obi fra bonten ba ese me kuta AK47 nti me de be buru ni nyina ma sai ni nyina me pa to be ma na kwan ma na ye sa man the crime and yes, the same thing that Abosom ye. And you can see a man the crime man, a social so man, yes, I man. How was such a penny and nipple good him, congregation good him, who bet you patom the Nimakase. Mimi Abosom, Makofa or baby. Now, no question is a banam of an offer, and so I'm in the first place, I need a profile. What good who any massy? What good no bush your phone in any massy? Abosom, I dear why and all. Uncle Pet, Mimi Pese on Abosom. Uncle Pa dear Sumbo Panofa, Uncle Pacho, I want a year fee. Uncle Pacho, me say, Abosom, soft Abosom, Uncle Pacho, Uncle dear mood too. No Uncle Pacho because such soft penny in the passay. Kofi Oduro to back Cassassin we are. I was a Abosom Kwasha baby. 79 days, no fasting. Now, maybe when you say, as no be any GD, as no be any Yabanyam soon so okay. Ye ban Christian your denomination okay. Obia or belief, a being to busy say, we say Yami free west, we say Yami free south, Obia on the belief. And to sha, also on the belief for Dinilame. Or Dinilame, or no one in Tɛars, one yan, GD Bia or no so did Tunanamo. And Tino Ka Monjano no on Tunanamo. GDO ya Abosom kuta so ono ba bi GD presenters for no musisi wono na sebi ka frata brante we
papa we mame kan sa akora wanyini to de mame fa papa ma no papa we etima be gina hono pa timi abeka sa asem ya kyerɛ mo na mo so mu titi wo na mo ntima nka bibia nkyerɛ no se papa panyini ete se wo wo wasum nyame wanyina se bi ka frache enche bia no nyankopɔn beto ne sa afrew na wo bebie wa no se kasa asem we ede wo kasa asem we abejae na wo de agya nkyirima se yesu ye ba no yenyina yesu emla meka de ba de Inti Sofo mpo a wo tia se na sisi yi no wo wale mienu miensa na wo twempra sa wa akire wo yesi na se bi ka frata ya yesi so a ye ba no inti wo pese de ade na wo pese wo de se yimu na ye bi boys ni bebrebe gu system ni mu a minua no kwasam ne se bra omo bo no eni omo fun so omo hua ni ma bi afiri Kofo bi nsam omo hua ni ma bi afiri Kofo bi nsam nkofo bi niam omo nam social media na niam omo ye no enya bibi yeti o omo hua niam bi omo hua niam bi omo ma niam omo hua niam bi ni nyina bi firi san nkofo ye nyina ho kira Abosom ho o da se Sofo panyini nya sa ye nwale 2 ye nwale 3 ye nwale 4 udi ni padom anim na se bi ka fracha won hunu fie so hwa won hunu fie so hwa wo be tuma hwe Awurade asafo so ye de asole ma wa ebe se be di kan be kan wa ha me say kira Abosom asore ne begu Ghana fo nyina etie me say kira Abosom asore ne ebegu haden na me da me papa Kofi Oduro me say me de ne ka do njofa aya kai me say me de me papa Kofi Oduro asema wa ka no in fact ma kuma say ato me yam se Sofo panyini kase say ti ma be kasa asan papa be bia wo be Awurade shira wate na yen semre na mpese yen fencing pese kasa because ye papa Kofi Oduro aka ni nyinam na oso ya konfo ye papa Kofi Oduro o say se nyame se wo sofo tim be gira congregation ni padom anim se be ka congregation ata se eno ye brofo nti se Sofo panyini tim be gira congregation ni padom anim tim be ka se in the name se ma ware baako ma wale meyere na makwakofa oba foforo bi ni na wo nti be yiri hu ye wo twenti wagya ya nti mu hu Sofo ma amene se ya sa nipa no onye Sofo ne moye dai oye konfo nti so nti no obubu Abosom no ye Abosom in the name oye konfo oye konfo so say oye konfo wow mama o ja say oye konfo how ma mo kono obi ha no obu mo adi musika keke o eye musika na wo hoche dio but adana me come say obi wo ha ne profit kakra obenya free adwuma oye ni mu no enu ntina oye na adwuma obi wo no wasika bi obenya free adwuma ni mu no enu ntina oye nti wo member na wo ba no ho no hwe onwene wo ho ba ko mpo sei wo bo nsa ba fa fon afre no hello Sofo me pacho me home family o me yare o madam for Sofo baako oso wo ho do bi friend anwumere hello Sofo me yare o o se sa okay Katerina me mom pa ya ma o ka telephone na wada o ka so be nya tan wo ho bon pa ya ma mame pa sole papa bi na ko pa sole papa bi na fa ho me nua ba ma wutie mi pa sole bi na fa ho kotom what and this uncle for we mo tina uncle for we mu de omo funu mu nti ana omo nam omo ye nyamdwuma no ha wo Sofo betima be sa na wasa be gina no ma sa gunyame adwuma sa Awurade nya fene say Yesu Kristo heaven bi o say the heaven bi ani ni ba bi Nyankopon ama mewu anyi obi ankwa say heaven was assassin na nyame wa mewu anyi obi ankwa Jesus Christ never come to hell I can say die for anybody na mpese ye hwe last na Kofi Oduro kase prophet Kofi Oduro kase onsa ne nyoma na on go back to ne yere ne manchen waware 3 account isi o ma e phone ba ko ne say first wife say ontimi ntina ware 4 ontimi ne akrafo ntinati no oja ware nti onsa nkonkopa acho sa anye den 3 wo ho no nti at least o ma shim ti no ehu hia so ba kopa acho na hu on say twirasem no say wo ye Sofo anaso ye nipa bia ma memfa ne sa nipa bia wo asaso bisu say wo ware a nipa odi kan wale ne first no ono na ye wo yire say nipa na ye wo yire say ne aka ni na bugo ya aka ni na ye bora omo maka nyina ye bora nti
our lady di kan na waro ye no saa oba na waro no first no ono na ye wo yere wo say eni kwasa osi ne fom nti omo maka na wasa wo omo gala we ti kira Abosom wasa okoshe atwea Mαdness enya also kope ba bi koshe se kantre kra no beko a omo no ho bode se obeko na onko bompaye onko bompaye nsere Awurade se Awurade hu ni mobo because one wa fom Awurade 2 wa fom oman Ghana 3 wa fom na yere 4 wa fom na yere busua 5 wa fom ono ankasa busua because edini opon sika ne niam a wanya nyina achi no na sa wo begina oman yenim na sa wo ye hu sei papa nyini sei wo ye hu sei a se bi ka frache wani mo nyam na wo de ato fom no nti wo twa sa wo ya to no sa video na wo ye ma obi adireti ne ma nyina baba be sa video na wo ya to ho no ne ma ne nchini ma nyina baba be hwe no ma hu se sa ye na bi bai nti na no bai ne se no bai ye no ye Sofo na dwumo bai ye nie ono de no wale mienu ne miensa owi a no osa fa ma wo nchen eka ho na ne ma na be hu adwuma na ne ma ne die ne ma na be hu adwuma na papa na akasa eye nti Kyiri Abosom wa ye bone nti wo ma me pa chew na video bi a ye bia no anase video bi a wo man Ghana mu bia wo pa ya chew na wo man Ghana ne ye nyina nyi firi wa anya sa ade a wo ye no eta ho ma ne nchini ma ba hu video na wo ye no asem wo kan any mistake do a wo ye sem na meka se Kyiri Abosom onko heaven ampo Kyiri Abosom onko heaven da this will be patch ade mo no cross heaven bi ani ba bia heaven ne wata se we so ntina heaven ne wata se we so ntina otoka asakase no o chinko bu nkofo nti wo ye bibia wo nwene bibia ho wo ye konfo se de mpepo Kofi Oduro kan no he is a Fɛtish place anu ya brofo ebusiafo osi Kyiri Abosom konfo na Kyiri Abosom nyame ya na bokoboko be di president Kofi bi mu be kire mo Kofi be kire mo fucking odifo ka wo wu ankenye and for that because subscribe like na share video no se na be adofo e be di president be ko UK wo be ko UK me ka me kire me tra Ghana na because for number 2 jana fi en faji media ni si obedi president be ko UK na be sa no so be ko ye ka so passport for me say papa we ba be di president me die me twema ko UK because me tra Ghana ha obekumi ye David bunti David president kwa don't me nibi man nya na adwo so be ba kora man ma because onya identity no nya David na Kyiri Abosom beti me the president bet me di say David previous one or things on kind of thoughts to tell David nka beto ma Canada Japan beto ma Kenya Canada Japan jina meto ma na sene se meto ma efe ne say Kyiri Abosom na Kyiri Abosom beti me di o man obi a oyo keka oton no consultation obi a ojo consultation fee o kon ho mo jisika no ba bedi o man no so a na si yewu beti atosa chamasa Everybody ya go po everybody share ya ma bia weti na everybody nya mo kase ye kasa ade bechi tu de ya fancy ya me share obi ya me ba fa bi dinde bo sha ba the nation father one o man ni nyina ja in fact everybody kasa me to no so ntino se program bi duro na pasa o frɛ me na mbeto ban wa ye MC ye bibia everybody shiraw na everybody nya kase se kasa o wa sole na se niema enko so na niema eye basa in fact fa kompai bom fa wura mpai bom na Awurade baba bibia ye fan nyame hira nyame ba bia asofo bia wotie me bia me chiaw me cheche asofo panifo asofo bia wotie me masofo ona matara wonchen ene wona adwenboni wo mutiri mu nyina me chiaw bia Awurade hira mu na Awurade nyam kase me pa mo chew me number abetimi afre me asisu no eye 0591 0607 50 0591 0607 50 Anna 0256 759565 0256 759565 0256 759565 Erwade shiramu na Erwade nyam kase amen Odo for am ka say ha ane ye brebe ma ye kwan na ye do ABC na mi ka say subscribe like na share na face ja comment
ɛwɔ aseɛ hɔ sɛnea ɛbɛyɛ yɛn nso ebi ho adwenkyerɛ ɛfa ɛyɛ nsɛm a ɛyɛ prophet Oduro ɛde ɛbɛto dwa aha ɛnam de mbɛsi di am gye so ani nana yɛ boa makra mu nyinaa